Ebisan for some matching. Yomaha, Yoma Kwaba view the Bajigana television. So the answer first time you dish with the best test. More days over like you will follow, over comment what as you know me share button so at the amount for friends with me and you be actually with Vietnam so come. The flight, it may be any Gusua a chego or Cassan Funin as soon as you answer more than subscribe follow comment now for my just like I see and I my boy for Benabino to me about your my glitter and blue cosmetics, Samsung General Organic Foods and the Kinaata Herbal Center. Bushing, wouldn't say the Strenko Papa, no Piemu. Ewa ayatina 34 catch no mutimi hwehwe apom dim sebi afie ba bekwe eba bedi enche kura ye kwakodi ye kodi bronyo ni kwanse de yade ene ekọ nti bomode yin kono kopi o makache na afie omutimi emwa o na apom de ntimi sipi ensita na bibia ntimi nkoso kama midin ede mosomfo nana K Jesse Abrante Nebusia fasten your seat belt my nani ehusima na yebusia se aso Ghana movie industry ya so jane na so ebejane na so anampo se sebi atiato forma entimi ensan en resurrect bio na hwan kura ene Kwadwo Nkansah na wen na dia ba de na why this time around Nebusia my nani ehusima o de ye ba ye bebo de ewranse mi mu ye. Oh, Doc. Yes, I want Doc. I want to know why you did. We must why she. I've said you are not turning no say the young kukru. So your stomach was up. Said the young heartburn. So I be count. Let them cry. The meaning say if you be forcing I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac. Ena tinatet malake. Fama no nano ho betono. Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Kinaata Malake, Eyama Ubi Awenya malaria fever, and a Kinaata stomach mixture, Eyama Ubi Awenya heartburn, indigestion, and an yem Ayanea. Kinaata Drui, FDA, I should magia to say a year. Piao, Ebusia, yes, I'm a bio. Ghana television as you and say on subscribe your modern, so over subscribe, am I YouTube or not? You will be a woman, Bushana, Sad Dora Cassia. Pianso a farmer of offer, no follow ye like it, a comment and be BNT Coso, come, Cassandra be a brainer beginning, your latest a bit no. Once a bit me, I can be BNT me, a coso, come, can I bush ye PM fan, a quaco PM. Ewo eye Kumasi na Kumasi na Abrante ba kwa ne din ede Kwadwo Nkansah lewe no be se wo gentre ha ewo Ghana se ne twam yi papa beka se wo kunyi ne ba kompa na aso obada so ya nopa obete yesi an Galwood kura entiasi bio kuma wood kura no egu entimi mmabio na no ana jese Abrante Kwadwo Nkansah lewe no se pa se bi enam seni adwuma we so na enne ama Ghana fo nyina ba bete ne nka papa se wono bete yase kuma wood begu pa dia na se Ghana se ne twa adwuma no ebete akofo pa dia ne na nka wono enye wono adenti no Abrante ati ne sika akwakoto 14 acres of land ewo Kumasi Achese wasi ehonomo no na yede eba beye sene ekuku dam sene chese sene mu sene anka se frisi se bio sene adwuma ne to de bia ye location so a ubohu ene ukokotwa part 1 wa ha na ukokotwa part 2 wa ha wasi sa ne omani nyina no hwa ayemo afi ode kuma wood anase Ghana movie industry eba be ko Hollywood standard enti no wa sheda 14 acres pa kakrakasa ase yantam befu pa se ehonomo no e bia ye betwa enkurase sinsi bia na se enkuro nketwa sinsi bia ye be ko honom ba bi fa akon ye be gina be nya be ye pe nyina na yetwa sanso bio ena se ye pe eye citizens nso a eno so baabi foforo ba ko adan atenten akese ye de efe wate ase ntentie nyina no ye besisi nyina ibo hono ma wugina hono ma pepepe na chese wetimi aye wosenya adwuma de hia nyina ewie pepepe na no ena chese Ghana empanifo bi ene sinitwa kuku da matite nya ni ntire bi kasade abasobode ensempa ana ema eye onomnyamfo Kwadwo Nkansah lewen aka Wizzy wati ase se adwuma bema ene na wo bema mu a obi be se ene pia wo ebusua yanko na fa wani kwana kwahwe Kwadwo Nkansah lewen 14 acres of land awato se ode ni nyinara ba beye eye sene adwuma ana free say so ko se be 4 pot and also abeka ho I here 14 pot for Wizzy Empire from village Apa sih? Emang sabar. Itu esa que tiene el vino las más.
Dad. Yeah, quite. Say, I don't have any answer. That's fear. How can I be with you? What about you today? I say, I say, Wizzy Empire. Oh, say, I remember. you can. What are you doing? No, baby, it's a baby. I don't know. Battle and Benifo. I Wizzy Empire Village. And then any piano was Tambiani Edgema. Once a fan. So studio the first studio any and you win one obey obesi studio kasia vanzi apese twesitia eno no me bit say ho se say buchi for see na the crowd at chim say the Hollywood for you ti papa wa ya mo na baso mo mo se manga baso mi enko ni implant I understand Umu nyanta we started no umu nyanta we umba tara me bi na ba yire na chakwe ni mu be bia be great performance ka tamu kona o se kwa society ni chance we pass on and yeah talk show first episode yeah talk show better the cat don't think for news na me yama adon for na enim do ko to my YouTube no yes we can pass start here yes talk show high place Tanga say talk show. Na me that the host. Nyansapo. And you that host na match chire mo no maduane activity course we chire. And she dey episode be 5 6 and 7 episode. Change the Robert. Jangan sahaja dia mana dana saya buat soal apa ya pun dicari ibu ya mama awak kat sana halo umur school me ayam wa ko ne bibia tin ya bosin chance ne ebe first ma awak kat sana halo ma sai betan biya wa sai bisu afuo no wa sai dia ha sa do afuo no sisi ada nya sane be ya ensei te ba bia no so ne dan ba ne ma ta adu ma kitu ya ha zaman for around be beto ntwi mbonche nkoko nyina ba no wa yom wa sa habit makin kama mai the Wizzy Empire Village na Wizzy Empire Village bia bi mana masasa na no pe era bo sai ne asasa manso ntino wa te kire en si asasa na no pe an fa nfa da kana da ha da be fi awi won se be manso abaso aso be SS inko SS ha inko fa sa SS we kire je sa ha na kan fa ma ti yo ko president ma fa na tin ntino mata ni wala matrama ibene ni aya wala matrama ibene ni aya tu
Abusia de asida kese pa na be ma ya boafo be na binom timi ebo energy do ma ya Glit and Glow Cosmetics so na General Organic Foods and Kinaata Herbal Center. Wo de sesera nku papa Glit and Glow for akachi. We are no akodi 100% organic foods ni be dey free General Organic Foods for ho. Na fa akwa apom nyina dey free Kinaata Herbal Center for akachi. Anopai awie ya nwumre yi me da asida kese na ebe ma me producer on duty Edmono Poku Sechi for Kimberg. Sanso me am ba betina awie mhye mu obesie echinchim fidie nkakra ede ema wo medium just me dem sonfo. Nana K Jesse Abrantie. Abusia, have a wonderful good morning, good evening, and good afternoon. Ebra esem mesano de shemu makraw. Me wa landing. Baby am wo ye Walthamstow. Wo we here nku yi bi. So wo Manchester, wo Birmingham, wo Northampton, wo Southampton, Milton Keynes. Outside landing baby ah. Wo contact me mami wusu anase Helena. Baby a wo bia so far as I wo betua wo postage. Ye be postu e di abrel. Se wo ye kokko, se wo ye tuntum, wo ye ho ne ho. Kala bia wo ye wo bi ho ye fita. Be enku bia wo pe bia wo benya bi. Ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no. Na ma ne kala no, ni body na ye basa. Hydroqueen no, asay kala no. Na se wunya Glit and Glow na wo start it. Beginning no ube hu se repair wo color no repair wo color no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks Bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glit and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glit and Glow.